This is that grimy and low down and slimy as flow. I pozdrav da došli na Adile Deskar. Znači, danas je jedna jako posebna epizoda života ima. Znači, prva epizoda Amnesia The Dark Descent. Ovo igricu sam inače pokupio kada je bila besplatna na Steamu par dana, to je bilo prije godinu dana otprilike. I nisam, znači, uopšte pačio ruke uopšte na nju. Znači, jedan se ove igrica sam skinuo s torrenta kad sam imao možda 10 ili 11 godina, tad je ona izašla tipa 2010. da, u novembru, sjećam se. Odigrao sam možda 15 minuta, 20 i batalio. Znači batalio, to je bilo ipak previše za mene, previše, razumijete, ipak to je malo dijete ono. Sada, poslije 7 godina, tu je u top notch sa Outlast 1, Resident Evil, Outlast 2, znači to je to. E sad, poslije završenih par horror serijala na ovom kanalu, znači završili smo Layers of Fear, završili smo Resident Evil 7, završili smo čak i Outlast 2 na ovom kanalu, mislim da će ovo biti piece of cake, pošto onako malo starija igra, ali ne mora da znači. Tako da idemo start new game bez nekog velikog sranja i nadam se će ovo biti jedna jako lepa avanturica. Ok, znači lik je unes je spao, već vidi se. Znači amnezija, lik se ničega ne sjeća, jebi ga, to je ono naslov igrica, razumijete, onaj. Kapiraš. Razumiješ? Very nice, really nice. Inače imam ovaj audio surround, znači to je onaj virtual surround, kako se to zove. Znači to je ludo. Znači ja osjećam vodu kako mi ide voda. Ja nisam do sad vidio igricu kao bolje koristi ovaj virtual surround od Amnezije inače. Okej, može. Ima li šta ovamo? What the fuck is this? To mi je znači onaj da palim ove sječice. Yes, ali nećemo još života mi. Very nice, very nice. Šta je ovamo, kraljo? Jesi mi ti htio dođem ovuda? I da, i dobar je game engine, bukvalno ovaj. Game engine je baš onako dobar jer daje vam ovako za pravo da možete da podižete što god bukvalno hoćete i da ga rotirate sa R i baš je onako top, baš je top, treba se malo navići ali dobro je. Ajde uzet ćemo metlu sa nama, ajde da slomimo, inače možete da slomite ovo isto. No! Ovo sam napravio slučajno vibrator, neki malo duži, ali nema veze. No. Le. Što? Wood. Okej. Što je bilo, kralju? Što si neurozan, brate? Budi kesa, brate, budi lagan, što ti je? Ovo će pasat u komade kad su ovi... Ovo kad je stup pomjeren, onda je centar kuće pomjeren, znači sve pođe u kurac odmah, što je ovo? Okej, sad smo u jednom veoma lošem mjestu. Što ovo je palat? Ok, mi smo ovamo čisto informativno radi. Witnessing unsettling events will reduce your sanity. Da, znači, ovo je najgore nešto na svijetu. U custom storyima, znači ovdje imate čak i sanity potion da povećate, ali ovdje nemamo. Sanity vam je bukvalno koliko ste vi zdrav razum, znači ukoliko vam sanity padne na 0, i to znam da je označeno sa neke 3 tačkice, znači totalno ovo. Vi ste bukvalno pošli u kurac, znači prvo što će vam na momente, vidite ovako malo vam se priviđaju stvari, ovo je već priviđano zbog, priviđano zbog sanitya, znači bukvalno vi vidite ovako neke loše stvari i tako vam se nešto čini. Tako da i slika vam se bluruje dosta. Bluruje vam se slika i ukoliko gledate u čudovište koje vas hvata kasnije, draina vam se brzo sanity, tako da je najbolje da ne... Ovo je već jako loše. Što je ovo? Evo ga lantern, dobro, knjiga je moj najbolji prijatelj, ona će da me brani od svakog zla. Knjiga ide prva. Ne znaš što je lantern, ja mislim na F, jeste, na F je lantern. I glupo je što imate limited oil, znači to mi nikako nije jasno, znači morate utilizovati iteme koje nalazite i da štedite što je više moguće, što je jako glupo po mojem nekoj procjeni. Mislim, teško je, razumijete, teško je igrati tako. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget.
Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. Da. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Da, to je to čudovište što će vas hvatati kroz... Redeem us both, Daniel. Da. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Da. Inače, vaš karakter u ovoj igrici bukvalno nema glas. Ovo je bukvalno jedini glas u ovoj igrici i bukvalno dobijate priču što se u stvari desilo kroz ove pisma i kroz flashbackove. Ja neću svaka pisma čitati, to odmah naglas to jest, ali ću ih pročitati after editing, to jest izjasnit ću, a vi možete da čitate, da pauzirate ekran pa da čitate ukoliko vas je volja, jel razumiješ, neću da smaram ljude, kapiraš? Seems legit. Alexander, is it inside the castle? Da. In a manner of speaking. Bukvalno ovo su vam ti flashbackovi koje ćete da You've dobijate been to the vremenom. refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? Da. The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okej. Znači, ona sad kaže da je ta inner sanctum jako duboko i stuff and plant, it can be torn by hand or tools. Okej, znači, trebamo da nađemo nešto drugo. Gdje sad? Sad jedino možemo gore ići ili put tamo. Ne znam, eci peci pec. Vas da se dolje ide u horror igrama, kako ja znam. Iz mojeg pređašnjeg iskustva, jao, 2 puta, ajde idemo desno, vas da. Laboratory. Ja bi uzeo oila, čekaj da napunimo ovo full. Napunit ćemo ga full, volim ovo. Ok, i dobro je to u stvari kad pritisnem tab sve se zaustavlja, neko on Outlast da mi dalje vata, tako da fino je, fino je. Ajmo zapali malo svjetla da se vratimo. Head is pounding and hands are shaking, ovo je jako loše. What the fuck? Ok. Nećemo gore, idemo ovamo. Wine cell, it's locked and it will not open without a key. Aj jebemo mater. Ništa, idemo gore. Ok, ovo je već malo veća... Rare books. Ako ništa, barem ćemo latinski naučiti. 1839. Later that evening, tomorrow. Dobro, ovo možete pročitati ukoliko vam je ukoliko vas je volja pauzirati, razumiješ? Razumiješ, jer ova igra treba da se čita, razumiješ, dosta. A ja znam da vas to smara, tako da nećemo se bakćat puno oko toga. Nego ćemo samo najzanimljivije dijelove, jer mi smo zanimljivi, ali tako? Purple acid, znači acid da ovo dizolvujemo. Roll into local history room, is there another entrance back? Ok. Znači to su nam objektivi. Biće ovo dug serijal, života i mojega. Jebent. Ja sam zaboravio koliko je ova igrica u stvari fucked up, života i mojega. Znači to je nevjerojatno. Brate mili. Ajo brate. Drawn to the mystic light. Okay. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. Ovo je pošao The totalno next thing kurac. I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Znači našao je neki relik, nemam pojma.
Head is pounding and hands are shaking. Vrlo lijepo onako. Baš fino onak setting za rekordovanje. To mi je baš lijepo. Veoma fino. Da mi je ovako zablurovana slika, to je onako baš fino. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Na što je ovo? Ovo je neka rupa u zidu, to sam sad slučajno primijetio. Da li mi to možemo da razvalimo? Jer znam da ovakve rupe su mogle da se razvale barem. Inače, bukvalno ova verzija igre je totalno drugačija od one koje se ja sjećam. Jer su znam da su priču bukvalno su updateovali poslije izlaske ove igrice. Ajde da vučemo knjige. Fuck. Ajde treća još, nadam se da nema četvrte. To je dobra stvar. To je nice, ovo je zaključano i dalje. Dobre, idemo. Idemo, najveći, evo što je ovo? Wine cellar key, to je to, druže. Da me neće što? Što? Ajde ostavimo mi ovo otvoreno, da ne ispane da se moramo sakrivati onako. Odjednom, nopem, nemamo ništa ovdje. Tako da idemo odavde. Kralju! Ja sam mislio... What? Okej. Very nice, very nice. Da što? Koji kurac? Kralju! Bježi odavde, lunjo, nesretna, bježi odavde. Idemo dolje u wine cellar na... A ništa, ovo je zaključano. Što je dobro. Što je ovo? Ovo mi liči na fino. The barrel contains... da, ovo nam je refillable stations, ovo, da ne trošimo ove bez veze. Inače, ovaj lantern na easy difficulty, kao što ja sad igram, traje onako poprilično, tako da mislim igram na normal, to je neka normalna difficulty. Što je ovo? Calamine, very nice. Što? Ja sam se cimnuo. Malo bačam, vidi kuku. Malo bačamo stolicu ovako da se zagrijemo, idemo skok i dobaci, ajde. Idemo fino. I jao, shit, druže, jao, sam moram pomjerati vjerojatno ovo. Da. Very nice. Ajde, mrš odavde, ajde, mrš. Se nadam, dobro, ajde. Sendite me malo bolja do... Evo ga. Znači, druga od 4, yeah. Idemo fino na što je ovo plavo, što je ovo štrumpf pišao. Nego idemo. Mi ćemo se štrumpf neki posvršavao, idemo odavde, samo imamo još jedna, what the fuck je ovo? Da, ovo je kao neka mapa, sad ja trebam tim da se služim. Time se služim, je li ovo 3 od 4, pa kako su ovo fine? What the fuck? Me is near. The enemy is near. Where the fuck is the enemy? Neka dođe Asa. Neka dođe. Pa jebat ćemo mu majku. Dobro. Okej, ja sam stvarno mislio, da li je ovo četvrta? Jes, života mi, 4 smo ih našli, od 4, ajde brže bježi odavde. Pojavili mi se čikica da me vata neki. A kao što sad vjerovatno hoće, ne znam, vjerovatno hoće, 4 od 4 smo našli, ja mislim. So evidence, da, našli smo ih svo 4, tako da idemo da napravimo to u laboratory. I da se tornjamo odavde i da, to bi onako jako lijepo bilo, veoma lijepo. Da me opet neće nešto oštetiti. Što je ovo? Lele, ovo nekakvu gorušicu dobio ovaj druže, kakvi je ovo želudac ovamo, majke mi, ono oko unutra u želudac, što je ono event?
Ja znam kad sam jeo one tripe bio od krave, znaš ono, pa kad dodam inače želudac od krave i onda da. Jako fino. Laboratorij na drugu stranu, savuta! Nismo mi već došli odavde. Svaka soba izgleda isto u ovu igricu, ja ne znam što je to, života mi. I sipamo, znači, čekaj. Orfment, jedan je sipan. Kalamin, IDT bio. Aqua regija, lijeva ka desna. Ja kako ovo stavljam da ko se ruši ova kuća, ja stavio još 2-3 da ako se sve ugruva dalje. Da, ne moram igrati ovu igricu, ajde, jedna. Ajde, udahni malo ovoga. Da ti bolje bude, da se malo osvijestiš, čekaj. I ajde, toči. Ja, potofesi, ajmo da izgorimo onoga. Veoma fino. I korisno. Što je ovo? You can use object. Moj bate, ja ga slučajno bači. Pa dobro, okej, fino, jako fino. I se pičkali ti, piđi ga, mora se kliknut, ne space, nego se mora kliknut, veoma fino. Inače, sad će vjerovatno još nešto da me puca, jebem mate. Znači, inače, koliko je meni health, brate? A few cuts and bruises, pa dobro, fino, jako lijepo, i kako gackao. Se pomjera ruke i sve to, ajde dako, a vidi, kralju ne budeš i mogo. Okej. To je to, bre, dobili smo achievement, Alchemist, idemo kralju. Tako da vidimo što je ovo tamo. Refinery, very nice. Idemo u znak slave zapaliti ovdje svijeću, imamo 7 ovih, tako da ljudi, hvala što ste gledali ovu epizodu na Nightly Days kanalu, mislim da je ovo pravo vrijeme da završimo ovu epizodu, znači čitav, ja mislim, introduction smo prošli i to je bukvalno to dok sam ja igrao. Čak sam igrao i preko onoga što je, Ljaka mi se prvi put onaj pojavio tamo, ja mislim u Archives, ja sam prestao da igram. Tako da ljudi, još jednom hvala što ste gledali ovu epizodu do kraja, posjetite link u opisu klipa, učlanite se obavezno u Steam grupu, znači bez toga ništa, jer Steam grupa onako hoću da malo glasite, onako community, želim da na mjestu gdje možete vi onako napravite neku svoju priču, također redovno imaju giveaway-ovi nekih sitnijih malo CSGO skinova, ali ga nema se para, tako da ljudi, pustite također Facebook stranicu, to možete da me pitate onako ukoliko vam nešto zanima u vezi kanala ili u vezi bilo čega, pošto dobar sam čovjek, sve se razumiješ, tako da bit će još i dalje klipova, vlog par 2 izlazi sutra ili preko sutra, zavisi kad ga editujem, pošto onako za taj vlog treba malo više onako vremena da se edituje. Kako sam ga slomio u sve 16, vidi ga, a? Ništa ljudi, znači hvala što ste gledali u epizodu Nightly Days kanala, mi se vidimo u nekom od sljedećih klipa u budućnosti, tada veliki pozdrav. Ćao! Hej ti, hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim zavisi kad gledaš. Ćao!